Sise-restaurant nomngani wami uLosine sichilele siphuzela iphuzo ezehliya kamnandi emqaleni igazi lemvana. Ake asiqalazi kamadoda namhlanje sikhuluma into eyiserious. Umngani wami uyangikhalela ungitshela ukuthi ubaba wengane yakhe uyamlwisa enkantolo ufuna i-full custody yomntwana. Jess Maria ma umngani kavelane nje angicele into engakaze ngicabanga ukuthi angangicela yona. Angicela ukuthi ucela ngiqamba amanga enkantolo ngifakaze against ubaba wengane. Ngithi mina kumngani, mngani uyazi ngiyakuthanda ngakwenzela nanoma yini, kodwa mngani ngeke ngikwazi ukuqamba amanga enkantolo. Uyazi ukuthi la enkantolo yaseBlue Bay kuyicala ukuthi uqambe amanga enkantolo. Umngani-ke wavelane wathula akashonga into eziningi wavelane wangiblocka nje umngani. Sengithi ngiyabona endlini umngani angisakwazi ukucommunicate naye. Kwaba buhlungu-ke because ngangilahleke lo mngani engiphuza naye amawayini. Ngithe ngisemsebenzini ngelinye ilanga ngithole i-DM shukuthi kwakunoGuy, uGuy nje wawuswahla ololuyicrush yami ewumngani nomngani lo ongiblockile. Shukuthi ngibonele crushing DM manje bafethu on my social media. Mangabe ngithi ngiyachecka uGuy uyangitshela ukuthi kudala efuna amanamba wami from lo mngani lo ngiblockile kodwa umngani wanqaba. So useze wahlangana neprofile yami on social media. Ucela badla ukuthi sihambe nje siyohlangana siyodla out sibe ne date. Mina ke njenge-80s ngitry to play hard to get. Ake uGuy athi okay listen, if awufuna ukuza ku date mina i-date ngizoyithumela ize lapha e-officeini lakho. Guess what ke sagcina sithandana ke mina noGuy emva kokuthi kade senda ama presents emsebenzini, senda ama flowers, senda ama lunch. Yo uthando lakhona lavenane laba smooth, lashesha, laba mnandi. Laluvele lu-hot, lalishisa kakhulu liyathanda ngicela ukunitshela. uGuy avela nathi nje ngifuna sihambe siyogcwalisa kahle incwadi, sivelane siye kwi-vacation, siyenze lento yethu ucace nje ukuthi mina nawe sesiyayenza lento le. Mangabe sesihamba mina ngivelane nje ngivelane zele nje mangabe singena emotweni athi uGuy don't worry, khulileka wena. Ngizokugada mina, lala wena, just relax ngikhona, ngisho mina ubaby wakho ngikhona isithando sakho. Ake bakwethu sisuke ke manje sesiyahamba ke manje. Family, before siqhubeke nestory sethu ngicela unikhumbuza ukuthi thina njengebhasi SA sithathe incwadi ya grade 12 ethanda ukuthi ibe inkingana ebafundini, incwadi yesiZulu ebizwa ngokuthiwa impi yabomdabu isethunjini eyugqinsi kakhulu. Sayishintsha sayenza imovie interesting kakhulu ngopopayi bethu. Kule movie ke bakwethu sihluba udlubu ekhasini, asishiyi lutho, sifaka yonke into umbhali ayichazile encwadini. Le movie ke iyasiza ukuthi umfundi ayi-understand kangcono imovie ebeyibona into ekukhulunywa ngayo. Mangabe ke umfundo ngamaTukuletsheni noma thiwa ukiphi province uyafisa ukuthi uyibuke le movie, siyithengisa ku WhatsApp u60 rands per ikhanda lomfundi. Kodwa ke ngicela wazi ukuthi incwadi yethu awukwazi ukuthi uyisave efonini yakho, awukwazi ukuthi uyishare nabanye abafundi, i-protected. Ukuze uyiboneke le movie ungaxhumana nathi ke ku WhatsApp enambeni ethi 079 337 2464 079 337 2464. Mangabe ke uthisha wamaTukuletsheni ufisa ukuthi usi-invite esikoleni sakho sifike sobadlalela abafundi lencwadi, sinayo ke futhi i-mobile cinema, siyafika nanoma ikuphi esikoleni saKwaZulu Natal. Sixhumeke kwaThaphu namhlanje sikutshele i-quotation. Buzz SA to all social media platforms. Mina ngilele the time kusukwa endleleni ngicela ukunitshela ukuthi ngaphaphama erumini elincane elinesifuthumelezi kugcwele amantombazane. Ngiboshiwe la, ngiboshelwe esihlalweni namantombazane nawo aboshelwe ezihlalweni. Kukhona uGuy okhona la, uGuy ukhuluma nocingo. Ngathi ocingweni bayamtshela ukuthi mfethu ngathi sesinenkinga ke lana kunesikali la sohambisa khona lamantombazane, sofike siwajove siwapakishe engathi sipakishe ingubo esuitcasini, kodwa manje kunesikali asanaso isikali, asanaso isports salogeli lo ofika manje oqeda uconfirm ukuthi usefikile. Shukuthi lo muntu okhuluma noGuy over the phone amtshela ukuthi lo geli lo ofika manje ukugcina akavelana sali akashiwe. Ubani lo geli okugcina kukhulunywa ngami.
kuthiwa mina ngizoshiwa amanye amantombazana azohamba. Jesse Maria ma ukukhala ngangikhala sengifikile endlini lapho ngizamile ukuyovula icase amaphoyisa athi nje angesikwazi ukuthi sivulele icase against uboyfriend wakho obukade uhambe nayo because nawe uthi awazi ukuthi kwenzakale kanjani. Then ngahamba ngaye emsebenzini ka boyfriend shukuthi so ex wami phela manje ngahamba ngayomgive emsebenzini ngamgive emsebenzini. Ayike ngicela ukunitshela ukuthi ngagcina sengiphuma ngesamagundane ke kweyami indlu after ngiphume ukuyogiva lo guy ngoba angazi ngase ngiattackwa abantu. Shukuthi ke ubaba wami angixhumanise nenye into engakaze mina ngazi ukuthi ikhona lento la eBlue Bay iya exist. Asho mina ngafonela ubaba wami mangabe sengile situation lana uyahamba uye kwenye ibhanka eunderground. Kule bhanka la eunderground iserumini elilodwa nje enayo yonke into oyifunayo ikhona la erumini. Khona umbhede wokulala, khona sofa, khona ikhishi, khona ibathroom, everything is within lo one room. Le bhanka ke le i15 meters below umhlaba, ingaphansi komhlaba 15 meters. Ngaphansi emhlabeni kune farming nje, kuyatshala kuyaqhubeka kuneplazi elikhulu. It's life as usual. Akekho umuntu owazi ukuthi kunalama underground bunkers. Into eyenzakalayo ke kulama underground bunkers wena uyahlaliswa upakwe kuleliya room lakho. Mase kuba ne team esebenza kanzima, i team yama mafia. Amamafia akwisiyutho ngokuzubona ukuthi igebengu lezi ziya investigate ukuthi ubani problem yakho, ubani lobe kade ufuna ukukubulala, ubani lade ufuna ukuku-attack. Mase itholile zona zidila nalowo muntu, zithi lo muntu loyo akayikhokhele for lamalanga kade uhleli lapha. Kune rate per day, udla ukudla kwakhona per day, kune full rate per day. Zisho ukuthi futhi mangabe uhluleka zizodila nawe. Shukuthi lama mafia ke ayenze investigation yawo ku-investigation yabo bangitshela ukuthi bathole ukuthi umuntu involved umngani wami lo owangiblocka kanye nesoka lakhe leli mina ade ngicabanga ukuthi umngani obe yisoka lami. Ake bangichazele ukuthi yini sithini isizathu sayo yonke lento le. Basho ukuthi umngani i-boyfriend ubaba wengane yomngani wami utholile ukuthi umngani uinvolved nabantu abadangerous abakwi-human trafficking. Wasefuna ukuthatha ingane ngokusemthethweni. So umngani wakho njengoba ade ufuna ukuthi uhambe uyofakaza enkantolo usho ukuthi le ndoda yayi-violent angekwazi ukuthatha ingane, usho ukuthi ayikho lento yegebengu. So when at the time unqaba udiniwe wasefuna revenge. Lo swahla wena owuhlezi une-crush kulona akusilona nje uswahla, i-boyfriend yakhe umnganakho bebethandana for the longest time. And lo boyfriend lo ungambona wena esebenza e-TV efunda indaba, uyinkunzi malanga sesikelenqe sesigebengu, uinvolved kwi-human trafficking, usebenza ne-syndicate eyenza i-human trafficking. Jesse Maria zangiconfuse zonke lezi zinto ukuthi umuntu angaze athengise ngomphefumulo wami just for i-revenge nje kuphela. Ake ahambeke amamafia wami lawa ahamba yohlangana no-ex-boyfriend wami lo phela u-boyfriend Mbumbulu. Ambohlangana naye afika amtshela ukuthi si-aware ukuthi wena ne-girlfriend yakho le kade umngane wami, shuthi umngane kaSibanibani, inina ebekade nenze ukuthi a-human traffic. So ugirl ulaphayana in our own facility under our own protection. Thina in a day sirethe imali engaka because nina nicreate yonke lenkinga for ugirl. Imali yethu sizoyifuna kunina, nisikolote imali engaka for amalanga amangaka sihleli nogirl nemali esenze ngayo investigation imali engaka. So nizosikhokhela lo mali. Mangabe kuukuthi niyahluleka, the popel shall dance. If kuukuthi niyahluleka ukuyikhokha lo mali, sizodila nani accordingly. And ke thina ke angeke uzusinyinye, angeke uzusiqede, sibaningi futhi singadila nani just like that. Ake ugayi avuma ukuthi uzoyikhokha lo mali leyo. Masamafia ke amamafia ayamtshela ukuthi ugirl since under protection yethu, she is one of us now forever and ever. If it happens ukuthi ngelinye ilanga emhlabeni
ugirl uba nenkinga uvelelwe inkinga inine noba ama-suspect okuqala thina siyodila nani siyolimaza nina. Ake uGuy Mbumbulu-ke lona axolise athi she will be always away from ugirl, akasoze aba kwi-distance eyodwa or abe kwindawo eyodwa nogirl. Uyaxolisa uzoyikhokha le mali angeke aphinde ahluphe ugirl, uyaxolisa uGuy. Ake bakwethu bangitshele kamamafi ukuthi sengakhululeka impilo yami is back to normal. I'm one of them manje. They will do anything to protect me. Ngikhokheliwe ngaze bakhokha ngisho ne-fee yokuthi manje sengi-under i-protection yabo full time. I must go back to emhlabeni ngirelax ngiphile impilo. Bona they will make sure ukuthi ngiyabuyela emsebenzini kahle, ngiyaqhubeka ngiyasebenza. They will make sure. Ake bakwethu ilife yami si back to normal, sengikhululekile ke manje sengiyazi ukuthi sengi out of danger. Mina ngithi inkinga iphelile kanti inkinga iqala. Lo guy lo we-human trafficking wakhuluma nabantu bakhe bathi no bafethu, if sizovumela i-situation enjengalena it means each and every girl izofuna i-cover from labantu, izofuna i-protection from labantu. Shukuthi thina ngesakwazi ukuthi senze ibhizinisi lethu kuzomela sithole ngalabantu and deal with them in order for us ukuthi senze sure ukuthi siyaqeda ngabo ukuze in future kungabi ne-situation enjengale. Nogirl naye kumele kuhambe siqale sidile ngalabantu maseke nogirl naye sihambe siyomgcwalisela ukuze angahamba atshela amanye amantombazane ukuthi there is such a thing ekuprotectayo. Kumele senze sure ukuthi ugirl uyabona ukuthi akuna protection la. Abanye kule syndicate ke yokuntshotshwa kwamantombazane babuza ukuthi listen, sizolwa kanjani abantu esingabazi, like we know nothing about these people. Bathi omunye umaqhuzu wakhona sizobazi because sizoba senkingeni, ngeke phela thina ukuthi sesoblackmailwa kanje sithule nathi kuzomela sazi ngabo. Mangabe kuukuthi baningi, we need to multiply and defeat them. We need to go and bomb their place, whatever hotel or whatever. We need kumele sigadle. U-ex wami ke akhulume yena asho ukuthi wathumela abantu ukuthi balandele lo guy after lo guy esekhulumile naye. Wathola ukuthi lo guy landed in a certain farm. Sho lo guy lona uhlala kwamanye amaplaza, wangena kwenye indlu kumaplaza. Kanti mangabe ungena kulendlu leseplazini lehlala khona abantu abasebenza eplazini kunezitebhiso ezishona phansi eziya kwi-underground world. So labantu laba they were not aware ukuthi there is an underground world. Bayitshela ukuthi nje bonke abantu bahlala lapha eplazini, bafihlwa laphayana eplazini. And then le syndicate into eyenzile yahamba manje yathumela i-drone to search around iplaza. I-drone be aware ukuthi kunabantu abangaki eplazini, iyabuka idocumenta yonke into, but i-drone bikade ingekho aware ukuthi kunabantu aba-existayo underground, abantu abaphila nje underground abangayindawo. Mase bakhona abantu abaphilayo lana efarm. So labantu they were using i-drone engokuzwi nako uzobona ngathi wena inyoni nje, uzobona ngathi impukane ngathi yini kanti bona baya documenta everything that is happening around iplaza le syndicate. And the syndicate bisho ukuthi because now we are spending effort and we are spending money si checker manje le farm, we are spending effort and we are spending money si checker le farm. We need to beat those people at their own game. So le syndicate ke entshontsha amantombazane ya spraya ebusuku, wonke umuntu eselele lapha eplazini ya spraya nga something yalalisa wonke umuntu walala wathi janjalazi. Yasiyangena ke le syndicate ke ebusuku ithi izodedela inhlamvu, izodubula kwasana. Guess what, le syndicate ayazi ukuthi kunabantu aba-underground ababukayo ukuthi kwenzakalani la ngaphezulu. Angisho bona babe spraya ngama drones kube ngathi it's an owl iyahamba nje iyazungeza kanti into zabo lezi ezizospray. Ayike ama-mafia lawa underground esebona ukuthi kunabantu abangenayo la abazohlasela, babhaca ngeindonga, balala ngeindonga. Wathengena nje umuntu oqala baqhulula ngenhlamvu, balahla phansi kwasana. Abanye babelele phezulu kwamarufu, abanye behengeke kuphe ezihlahleni, hayi beqhulula ngenhlamvu, beqhulula in such a way that i-syndicate leyo ngitshosha amantombazane namasosha abo ababonanga ukuthi inhlamvu ziqhamuka ngakuphi because bebebhace kuona wonke amakhona. Iyasinda kanjalo ke impilo yami, ngasale ke sengiphila impilo efree.
ngingasanaki ukubhaca nokusaba nje ngaba protected kanjalo ngoba bangibiza ngale underground bangitshela ukuthi kade labantu sebezamile ukuzohlasela but don't worry khulileka sekuphelile kufeziwe. Buzz SA to all social media platforms. Family ningakhohlwa ukuthi ni like, ni followishe, ni commente, ni share, ni subscribe, nitshele wonke umuntu ukuthi uBuzz SA useka khona because kuyolisiza kakhulu leli page ukuthi likhule. Buzz SA to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu.